Amayaga TV neza turi kuri Jardin Public twaje muri pamoja festival uko mubona rero ndi kumwe n'imisore y'umunsi nyene imisore imeze fresh imisore ndabarangukije natwe turakuramukije mumeze neza yego turashima horaho okay ni hands menga ni God Believers yego ni God Believers God Believers bwa mbere kwanza ndabashimira kuri performance mwashoboye kwerekana mwabikoze neza bro urakoze cyane kandi muraberewe cyane urakoze cyane iyi ni Amayaga TV ndababwira yuko ndafite ikiganiro cyiza cyane abantu mutaragira sabone masho kuba murayigira kugira ngo mubande muronga ibiganiro byiza bimeze neza cyane God Believers mwabikoze neza cyane kandi turabashimira cyane God Believers muri banga God Believers kuri tubona ngaha turi batandatu ariko habuze umwe naho sinzi hano yakutse nganye muri circulation ngaho turindwi muri state yes ariko muri state nabonye yego no kuri state mari indwi mwe twari baturindwi nyene God Believers mwatanguye cyane God Believers wavuga muri 2011 ariko rero twaje kumenyekana muri 2013 2013 God Believers musengera ku rusengero rwawe Fekabu Fekabu okay bro ndashaka kumenya uko ingene mwe mwateguye ibintu byanyu kugira ngo muvuga ati uno musi abantu baza gutwara ukuntu ubone ko byagenze yego shamena mbeko turashimira Imana ukuntu yadushoboje turashimira Imana ko uko byagenze kose yari imeze neza vraiment nacabaye ko yari imeze neza cyane yego byari imeze neza twabibonye kandi n'abatabibonye kuri Amayaga TV mushaka kubibona neza God Believers ndashaka ko mumfasha ndazi hari induru nyinshi ariko ndifuza yuko muma akapera gatoya gusa shasi nibaza yuko byo kumvikana kweka turi mu nduru cyane kandi twarushe cyane yego barushe kandi nivyo birumvikana bro sivuze byinshi cyo kuvugana namwe ariko ndabashimiye cyane kuri akanya mu mayi yego nako turabashimiye cyane ukuntu mwatwibwiriye ko okay bro ariko rero nagomba yuko tumenyana amazina sivyo kuko ego ndabazi ko muri God Believers natewe ndi umujournaliste kuri Amayaga TV mais bavyiza tushe kumenyana muri mu friend amuzi twariganye 6e guys twariganye 6e kandi twicaye ku ntebe imwe Freddy ndabeshi nivyo twicaye ku ntebe imwe bro ndakuramukije yes akazina kawe ni Dive Manirakiza sa Dive Manirakiza Dive Manirakiza na usenya muri Fekabu nyene yego bisigura ko God Believers musengera ahantu hamwe ego cyane ndabashimiye cyane nawe akazina ni Sami Sami usinda muvuga ndamaze kumuvuga yitwa Freddy okay hama nawe akazina je sanzwe nitwa Chimpaye Isaac ariko umuziki wanyise Isaac Believer Isaac Believer kama nawe acha nitwa Jerome Joe ama Marcelin God Believers nabashimiye cyane ariko rero God Believers ikintu agomba kubasaba ndazi yuko iyi ni TV online yitwa Amayaga TV kandi turafite abantu batukurikirana ndashaka yuko umuntu wese kubona ibikorwa bya God Believers byo bisanga hehe Freddy kuri page ya Facebook kuri YouTube uri God Believers no kuri Instagram hose biriko God Believers ni kwandika uturonga neza God Believers mufite ibisinga na gute bro sa mufite imisinga na gute dufite indirimbo 8 kuri YouTube mugamaze gucako 6 hamwe n'abandi makava twagiye turakora y'indirimbo z'abandi bantu twagiye turasubiramo tuzikora makava okay ndabashimiye cyane vraiment ndanabasaba yuko mwokomeza ko murashoboye cyane yego murakoze cyane nawe okay akajamo kamo kuri Amayaga TV yes turabashimiye cyane mukore subscribe ibintu bigende neza cyane murakoze cyane Amayaga TV takumwe na God Believers yarishiste kugira ngo mumenye neza ivyo bari barimo ngaha kuri Jardin Public twabonye performance yabo vraiment irarenze cyane kandi ndizera yuko umukunzi wose wa Amayaga TV ashaka kwibona ndabashimiye cyane Imana ibakomeze cyane yes merci beaucoup yeah